loko va ku ri ingadikombe wa rin'wana ta mamavele a va nga himi swona ya Cape Town a beachini mi amba vest ku mna mavele ku nakatse And then la ku bona na jean leya gaza bosha hi la beach kahle swi vula hungu na hi hleketelelani ku na mi a ni ku sisimkateko yi vanhu van'we na va la vele mi lomba xamani wait yima wena va lomba xamani xa hulu ne xa ntsako rikhotso bebona mngana la a bayisikini NWU aku hina ile kuteni aku vanhu van'we vele kuteni la so kombo sta mngana wa bebi ku a ile kuteni kwaleyo we okay no it's fine ko munhu wa va ka timba vo tala va kona vanhu le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani gang shangi mjane la mi nga kona right mchavele njabo jojo n'wina ni ka namtha na va na va yi na simkateko na ku tele mkateko kahle namuntlha ya namtha tele mkateko basi ka ximoyeni so xoko ta kona moya nyana o karhi rona u sikale ka history mystery suba kumena mino nyana yeah okay so before hi sungula ne na skipa ka Shangani gang na majis 260 skipa 360 jesi loko ri Gauteng simka ta ku fana ngomtsama Gauteng nginele ka n'wina mina munhu okay no ita vya ka yale yeah i 360 jesi i 260 jesi i skipa loko ri ku ri mixavala kokwana lava ngele kaya kumshane mzala ngele kaya hava khoriyela le mara va ngetela 100 rand ehenhla ka swona this applies to everyone loko ri handle ka Gauteng province no Joburg Gauteng province u thandeka 100 rand ehenhla loko ri landeni lawani a thandeki chumu sakuti nakatsela mnomo a thandeki hambi tembiza la ku tshama gaza bosha afika afika mkhokhoni wa wena ngwanya ita ku awini Mandela to Gala Street afika yeah so xin'wana xa kona xi nga ka xumela ta wena tithona 5 la hi tona xilo xin'wana xa wena xa wacha a xi twali kwala ne producer no a xi twali xi right producer yena ana mi ta mgunguleni a ni na swi tiva ka episode leyo hetela swi ku wacha episode leya phela yi nga ri na lumba ntsena a ri na tala ngo episode leya mara sesi mkata ku yimeli ngove ya na moya vona moya wa kereke na ri ka moya wa le xikereke ende le hlamana ku ndleka yini lo hlamale ni vutsiwana ku nna munhu ntshama ni hlamala me question ya mara leyo ke n'wina mina moya xikereke n'wina why mi kereka mi tlhela mi komisa okay ku komisa it's sort of like advertising yeah advertise why and say heta man attack okay mashavisa say heta no heta advertising which means loko ri byaleni you entertaining swidakwa you must know what is it that entertainment lava bala ku hlantswa matihlu yeah ebe se va kurisa mindyangu ba yi hlantswini matihlu you understand oh so ngona mendla kahle you are doing the Lord's work yes so ngona I'm doing the Lord's work indirectly so because it's not direct so ngona mendla ku loko va sika lava sika va ready yes loko fika go jumpstartiwa go jumpstart ile jumpstart la tati va ri kona loko mi ni rhamba ni va MC more special ajaleni mara kuna ti MC tin'wanyana lebyi njidaka for example i mucatwini ya vanhu I have to dress the part it depends ku where you are loko ri MC loko ni ya ajaleni ni nge fambi mbala xikete xo leha hi ku ni mzalwana se amkomise mcatwini wa n'wina amucatwini wa mina wihi se mngocatana mapanyana a hi ngo cata it's fine this is party mi ta yi jumpstartela gaza bosha no kombela please hawa mara katika na hi khensa ku loko mi ta ka shoot ni khensa ku va mi nga komisana a hi koti ku hlupheka ni twela lava na ku byala komisa ra n'we loko ni vona ka TikTok ra traumatizer ra naveta okay from now on ni nge ra traumatizer ra naveta mara vele vete i xinavetiso vete va advertise i xinavetiso ana ha ri kahle sani mnyama swa mfanela leswi ende amukurisa mindyangu ntsena na vana
va tsaka njani n'wana loko a vo swi tshama wa tsaka a hi vona leswiya se laya phatina va ponyana ni xiteji xi ri tano n'wami ri hehla sesimkatako ni tsundzuka siku rin'wana ka birthday ya ka tayisa pha mkomisi na kona ni vona ku mi nghena mchaveleri kwalaho xi nambutela xi ku xi nambuta na mnomo ni ku ni mana wena kam and phe mfana wa 2010 yalo phela n'wana me 2 years n'wana n'wi hinda yena hi 2 years wa 2007 wa 2010 yaloye so 2010 mina ngisengeza bosha etlule depo luya loko azava kona etlule depo etelayo ku tlula depo emchaveleri la le ka wena I segment wa Yeah. va kuhlasile le ka va nga nhlaseli wa swi tora gaza bosha no ai nga ta n'wi hlasela lewa I na voko rin'we rikulu u ta hiba mayisele yin'we and from here loko hi famba yeah swi nga endleka un'wana a ni n'wi byela a push movha hambi ku nga lavi ku pushiwa a ni hanga na movha u famba na mina swa hlupha swo ta hi ti-test ne hayi n'wina sesimkatako mara video fanele ya posta namuntlha ku nga kha xavela ku khandziya movha vo week a ni hi kwala Okay, guys. Speaking of that, okay, guys, ina the tour leti ya ka tona ta ka famba August na September. Ya ndawini ta 4. Ya Wits, ya NWU, poch Poch, ona munhu. na u specific when all the push tilungisi we are coming Angota ka timbiwa. And then ya IUP. And then every ya Cape Town. We can wait. Koso loko va ku ri inga dikombe wa rin'wana ta mamavele ava nga hembi swani ya Cape Town a beachini mi amba vest n'we hi ku mna mavele ku na ka tse And then la ku bona na jean leya gaza bosha hi la beach Exactly. bokati leya yo kula lowu kambe i vitana hi yo kula lowu mlala very ball bottom very guys ni shako main camera ta koma mi ta vona langa mba di bokati kola na swinenga swa tolo no leyi leyo koma mina ni vula liya le country we ani tina kham kuna siku rin'wana Capri yo la nga yimbala muchaveleri gaza bosh jean isi ya kaya A yi si la kona kaya. jean ka hi la tixoti to teka kahle le kumbariwa ku va kahle hi le beach Sesimkatako. zalwane byi selile sesimkatako va ta va nga ri kona sesimkatako mina ni yi ko tala na ti video ti kona ta mina ni mbale swiburukwana swa le beach se swo fana na n'wi sesimkatako sweswiwana mi ta tiphina hi ku mi ta post a ni minkarhi leyi n'wana famba na na va vanhu a mi nga ta posta a mi nga ta posta hayi swo va na vanhu a ni nga fambi na vona a ni tshama niya hi nga hembi no sungula and na un'wana kwala nombelani ni ta va lombela ka pastor donation yini shoti why put size yin'we ne size yin'we va nga ringani yeah mhaka ta kona ni nge yi hlaveleli va ta yi hlamuli hi voxe nombelani so yeah next week Saturday 11 ti ta ti ri ku vuyeni hey yini nikusana liya ikhomanani vatsonga i Wits khomanani vatsonga a hi hluvukani Wits khomanani vatsonga and mi nga rivali guys hi ta va hi ri na MetroBeatz na Nqabza the boss Eish. n'wana i ta va kha a n'wa hi tshevele xitori na xitori kazaze a ni ku kapezeleni because they will be full of kids they are looking oh a university vatsatsi i vatsatsi university komisa so guys ya Wits man Yeah. me expect in Wits a lot ta kona di rocker as well serious oh our best DJ Yeah. hi rivela shakani gengi na DJ mi nga yi nyadzi ya misale ya ma hi tiva ende tsalela a swi tiva ku hina ha tirhisi tintambu na mahi bava yeah bro hi tirhisa swi swa proper now then i cordless ne yeah cordless one hi equipment ava yiminyana i podcast yo sungula ka gaza ku tirhisa cordless yeah so a Wits hi ta ka twa ku nandzika i ndhawu ya kahle ngopfu shema karhi i ndhawu ya vudyondzeki And nga longish ka va gaza boxa vo ngheni hi ti-podcast na mfana wa mina kwalano emchaveleri u dyondza makwarela misalo wani u ta twa Wits for the first time you know no
Jet, wena nga longi xikaftini ku ndlela ku dlaya. Eish. Va ta va ri na swakudya. Ku na mashopo Wits. Ku tivela ku hi ka migodi na makwarela ka Hawa i nga i muchaveleri phela xi chavelela na van'wanyani kwala. Va tlina kona mani va tirha kona le. And the good thing event leyiwani and khorita loko ku wrong i ku n'wana wa amukeriwa hambi ngheni Wits a swi teki grade 12 ku ri u vota kuma ri na yini Yeah. and I cancel loko kha mi hi vona ka YouTube ne swa mi hi vona live ta va hi ri vona Inyama. And xin'wana Ya swi vona kahle Gaza boxa xihlambi. and xin'wana if I khensa vele Wits ne ka na van'wana a ni hosi na ku hlangana na vona but Wits i vanhu lava all the time this podcast ne va tshama va supporting all the time. I remember last year 2 times ne. No, me is it 2 times? Yeah, it's 2 times. Yeah. Okay, loko hi tina ndzi ta hlamusela mina ai. Say 2 times last year. Loko ya ro sungula ne hi fiki va tlhela endla na swakudya. Hina swa ti 7 cars nga swi tolovelanga hi sungula kwalaya. Wa vona ka huma tingingiyeni a Winnie Mandela. Chuluka koko. Ku ya kwalaya. Awu karhi kona i nga hembi. No, Phulukini wena. Ibuye kaya chuluka. Oh, anga swi tolovelanga. tolovelangi u vula swona. So va khoma kahle and va like leswi hi swi lavaka. Yeah. Va endla va byela ku okay hi hleketa ku ta paka helani sharp. Hi vulavula tanani. Very easy. Na loko a ni lava xinamburi a va ta va nyikini. Hi the way va accommodate ka kona. Va accommodate kahle vanhu. Then here up 2 foot I remember a yi ri hehla ndhawu liyana ni. Yeah. Ko tala loko hi ya ndhawini u kuma va yi dzika mpaka madima n'wini. Laya va huma va sala va fika va tlakula va hi pfuna va paka hi heta va yima na hina hi paka swona za heta until hi famba. So Kulahleka nchumu. na ava yivi no yiva va yivi so I like bakhensa and misalo ya mchaveleri a ku ri yena chairperson last year not bulele swa ku dyondza makwarela a ku ri yena a inani so that's why ni ku a swi ri na order mi nga vona swa mbala ku nga ri wa va gay swi na order swi swi endlaka Ene na mani u n'wi hleketela sweswo he. voko o nga girlfriend Kahle kahle swi vula hungu na hi hleketelelani hi ku na me a ni ku sisimkateko yi Ixasa vanhu van'we na va lavela. I'm gonna shut up. Yeah, that has been live. So Ya swi kuma next year la venta ku ni vulisile. Mara ya. So I still believe ku naso swi yaku va ku hi khomeni kahle because I think last time loko you are la better lo ari deputy chairperson hi nga ta va chairperson right. I'm not sure if it's be the way but I'm interested. Yeah. va ku menurin No, mina ni vi nsuka ani lave ku explore ti ventures tin'wana. So ivi swi va ndlela leyi va kota ku va n'wi susima ka ku Va ka tima. i munhu wa voko va ku yi so I humeka swona so thank you so much ka va le Wits ha ri ku tini I'm khensa then leswi landzelaka So how about UP? Is it the first time going as Xitsonga gang and which one as yi nga va yi va ku yo sungula? Well, hi vini na mina loko se nta sungula ku tala ka Xitsonga gang ne nta tirha. Ani vatirhi kulobye loko hi tirha. Correct. Siza ingena Rivonia se Ni kumi nyoka. Va niki nyoka. Yi kumeni? Yes. Oh, that's why I'm talking about Gaza boy. Yes, ambyela ku ni fida hi. if it don't Ya judge Gaza boxa ku kula. Ani khala Rivonia. So we had a chairperson yele ya va le UP. Yeah, very liyani hi rivele mara eva tsonga something na yona ne. Yeah. So taniya mara nakona IUP ta hi ri ku yeni hi ti 6 September. Wena una problem na sikisi ranga ku 60 rand last week namhla is 6 rand ku date Wena wa navela na the viewers ti fa ti swi tiva nkateko wa navela wa swi vula off air sweswi ondla hi nga ri guys Sorry guys. Mara ex yamile ku kuhlekelenga kona. awa ku UP UP a hi ri na vona hi nga ri i vanhu lava va supportana ngopfu na Xitsonga gang hi ta va hi ri kona IUP ti 6 a ma ha vutise question yo hi expect ku vona yini ani sweswi weekend leyi ya ka yona hi Wits mina a ni la ku hemba ni na tola khi ni hleketa hi swona mina njhe hi ku vona performance ya The Rocker na Famanda na Metro Amashaka na Famanda wena. Kumbalela rangwe hambe ra yelana. haji
and loko Ai, wa ha ri maxaka. kwalani ka ti-performance ne mi nga vileli tiroka se va yi twisisa eniksanani va yi twisisa khomana na mhaka Vatsonga na va swilo. yi twisisa menu A nga ha chayi va ta nyoxi. sungula va ta ba kwale ka ta xikhale ta xigaza va ta na tona ku fika ka ta ma-2K ku fika ka leri nga huma tolo mi Yes. nga vileli kwa house right mi nga vileli mi nge kwati Hikuva Ani, mi nge kwati. va complaining UL va tise gezi va tlomla va va ku thame switch va kwa 7 seconds. Iku diroka i DJ house ne. i versatile So laya kulo ka xigaza. yeah So now ande hayi kwa xikolo swa xigaza yi nghozi mi voni ka ta yes. From the USB UL. Na swibelani. hey Yeah, so obvious no as long the way mara hi ku ya ka tiso va tshamini vanhu va yingisela music and stuff but the vibe It's good and a deck. yeah the problem aku ri timhaka teto aku va timbali swibelani vo tala because aku ti na ma-lecture per that day ma vatsonga va mbali swibelani na sweswo ni kombela ma sweswo voni so loko ku ri ka ni malomba swibelani lombani loko ku ri ka xilahasi ka matirasi vhiki leri xi humesi phuphutela stay soft Na mina ka tani bale xibelani mus. Yes. please yeah I have outfit. mara mikomisa ni xikomisa Na hasho no kama. mina ni ta xi fana xa hulu mina ni ta lomba ka mhane loko ni ta lomba Mi lomba xabani, va lomba xabani, wait, yima wena. Va lomba xabani. xa hulu Xa hulu ne. Alright. Xa ntsako Va ri fihla khotso. mina ni ta va xonge rhangani No comment. na swi vona ku lavisela hey boy that's a record No comment. Va swi twa veri na Sharp. lomba xibelani. Mi le ku sitweni tata ni ta lomba xibelani. Hey, so and then northwest Approach. approach. Yes. Northwest. yes 2-hour drive, no? ya swin'wana swo fana sweswiya va le northwest ne hi vona ka vanhu vo tala va nga commenta khale va lava ku hita na hina because I think va vonile UL va vona na hi le Wits so va ku na hina hi kombela mita so no believer ku leswi swi endlaka swona ne swi ta endla ku Vatsonga va kota ku khomana loko hi ya ayu vele ku lama Va kota ku khomana. Ku vulavula wena sweswiwani phela. Eh. Sure ku ri yini. hi faneke hi Va ta kota ku khomana, hayi khomana. khomana hayi khomana Oh, hey. so I think swi ta endla na vuxaka bya ku vo fana va le Wits hi ku if ever lembe rin'wana va lava ku endla ve ri yini mi ri yini mock what wedding Oh yes. Yeah. va nga swi kota ku vitana ve le Northwest University va tala Na cause ko va ku. kumbe va hala va yeleni because ku va hi kha hi famba na ti-tour a hi timhaka ta ku hi lava ku nghena tiyunivhesiti hi fika hi tsana hi ku hi fikini i timhaka ta ku this podcast yi lava ku hlanganisa Vatsonga hi va xilo xin'we swi tikomba ku Vatsonga hinkwenu na hambi hi nga ri ndhawu yin'we hi khomanini hi documenta swilo leswiwani hinkwaswo cause swo fana na van'wani vo to vula ku this guy very man Floyd Xivambu a Wits u endlini swa Vatsonga but a swi documentiwangi straight swilo leswiya but now loko misa loyi siku rin'wana a ni ri chairperson ya khomana Vatsonga swi documentiwini swi kona ku hi phela a ri chairperson so swi ta kota ku kota ku va hlanganisa na le UP na vanhu lavani hinkwavo because hi nga kuma ku kwale Northwest University u kona ku huma laha miselo a humaka kona mara lowu le Wits so ku hlangana ka vanhu swi endla ku ri hinkwenu hi dyondza swilo ma twisisa mina ku va ni tivana na miselo lori hambi a ri tsongo ka mina swi nge endleki hi nge tshami vhiki ku ta va na something ra xi dyondza ka yena so na loko ya Northwest University ya ku dyondza ka swin'wana na hina hi tlhela va ka hi hlanganisana ende hi ta endla ku va na vuxaka ka tiyunivhesiti letiwani imagine South Africa hinkwayo Vatsonga va va khomanini mara na Ivi badi event. Matimba malama. imagine Ivi badi event din'wana like the siku rin'wana that varsity. da khomanani Vatsonga Loko ho hi hlanganyeta chanu ndla swin'wana ni ta ri kona loyi ku yisa ka TikTok. Mara anyways kuna ni vone comment ka I think it's our last episode you ku kasi IUL tarini. no IUL ne hi le ka communication na vona maybe mi nga kuma ku munhu loyi a nga swi tivi ku le ka communication na vona because I believe ni nga ni sure futhi ku UL hi yona university yo sungula ku va hi fambini hi endla talk ka yona so ha ri na connection na vayisa lava hi le ku vulavuleni hi to yimela ti-dates i van'wana lava nga nonohiki na vona I think na Antev na ni vone cause I was loko na ha ri chairperson last year. We're in communication na vele Val VUT la hi le xigazeni la. ya laha le xigazeni La loko va endla event va ri holweni or swo katala. Yeah. And I don't know ni nga zama ku vulavula na vona and see if va nga swi kota ku va hi squeeze in or hina hi squeeze vona in. ku squeeze-wa ini hina hi available ka Yes. university yin'wana na yin'wana a va hi nyikeni date A va hi nyiki and date. then va hi hostela We'll come. Yeah, N'wina ta mahlamuli.
le makwarela va nyanyuka no loko namtlha No, no loko guys. masiku no loko masiku tikhamera ni ri 1 ni va kupa va tuti va hi nyanyukela ngopfu loko va hi nyanyukela mina na Zala hi tshika ku hava va nge vongoli dilembe leri mi ta swi vona kwale ku nga ciniwi xigaza hikwana ku rhanga mina maduvani ma mina yale ni hi swi tiyisa swilo leswi Guys, va vulavula nonsense ka tithini I remember a ku ri na yin'wanyana a ni swi tivi ku endleki njhani maybe yo lemurhangela yona Yeah. mara ku na yin'wana futhi yi endliwa ku hi this guy man ni rive vito ra yena ni a hi rhambini last time unfortunately hi that day a nga hi vitana hi rona a hi ri na event or swin'wana se mi kuma a swi nga hlangani because a ku ri a hi ri busy na event leyi nga ta yethu something like very true yes a va hi rhambini lava nga sala va endla because a ku ri na leyi sungula hi n'wina I remember and a yi ri kulu Wena? a yi ri kulu leyi va yi sungula so ku ve na liya yi nga endliwa ne ti-preparation ta kona a ti vangi straight kahle but I believe ku ri yi be successful and then not this time Yeah. loko va yi endla futhi because hi vulavuli na misalo ya ku ri hi ta mi byela in time then hi ta endla yini lexi ni nga xi endlaku i ku ni nga vulavurisana na lava va khale va hi gaza ra vanhu and then hi ya hi to hostela ku vulavuliwa ya I think ya best ne hi ku already ku na loyi a nga sungula platform Ni hikuva ku na vona. hi va communication na yena Yeah. then mi continue mi ya mahlweni Ya hi vulavula. na va le SMU one texting last week yes SMU a hi rivali ku i khomana ni Vatsonga ende liyani yes ava teri hi fanekele hi fika unfortunately ni vini va hundzise ka management mara data yi nga ta endla cause ya vona ya ti-15 and ti-15 ta ka hi preparela is it 15 no I think it's 15 not 15 22 mara the following day hi va hi ri na event and yo travel so I think ya ti-22 yo ya ni NWU so that's why swi nge koteki obvious hi nge swi koti ku ya experience loko ku ri ti-15 swi lava ku events vhiki leri so because lele SMU ne bebuna mngana la a bayisikini NWU aku hina hi le ku teni aku xi vanhu van'we va le ku teni hala ya so kambe swi ta mngana wa bebi ku a hi le ku teni kwaleyo wi We. okay no it's fine Question. ko va munhu wa vaakatimba vo talatala va kona vanhu mara mina swi tiva ku divola wihi akani loko ku nga yena wa mbilu tirhi kulobye va nga mi karhati ani ku a hi le ku teni SMU swi n'wi heti Hleka matimba xa Jojo. a hi le ku teni SMU ne ya mara loko ku ri ku na swin'wana mi ku na event yin'wana leyi landzelaka and ni sure ku yi ta va ya ha ri kona va nga hi khuva loko va pfala hi ta fika ya nani ti ta vuya ngopfu so ivi yele yi phika kambe hi vulavulini ne Yes. yes ku na le UCT a kapa Akapa. La hi nga So- ta mbala ti-swimming costume. so guys vo tala ni mi nga hlamali loko hi hyper ngopfu ya le UCT a ku na university leyi nga kulu ku tlula ka yin'wana hinkwato hi tikhoma ku ringana exact hi tikhoma ku ringana that's why mi kuma ku na hambi vo hi vitana makwarela hi ta hi ta ku nga ri yi nga ri kona beach a West Call a fika Fontaine and yi kahle dadeng leya na le West Call i idea yin'wana nta to ya hlanganisa ku tele ngoma Matsonga le very true so hi ta va hi ri kweli a UCT se vo tala ku mi za mi vona va tsakini i ku va tsakele ku ya vona lwandle Ai, va ai, sase ri mikateko tivi. hi ri a va nga ta posta hi ku a swi nga ri nawini loko a swi nga ri nawini wa university a ni wu tivi. So it's an open gate for me ku ni ya tiva Yeah. university mavo. yeah Yeah, so it's a good thing to me. Hi mhaka ku a ni ku tivi na le university. so University of Cape Town ne yi na communication ya ne va fana na va le Wits believe me na va le UP ntuku na vona va na communication kwa ku why ni vula lava hi ku ni voni the way ne le ka social media va nga ha kona Yeah. va le ku posteni ku are coming u vo swi vona ku la hi amukelekini swinene Yeah. ni vuli ku hala n'wana hi amukelekangi ko va ku ani loko swi ta ka social media a hi na power ya ku ringana Yes, ma twisisa yes. so mara hinkwato hi tikhoma ku ringana so Northwest nakona a ni ta ku advice ya le Northwest a va endli na social media ya vona ni yi va ya avandli Yi tikomba ku social tlhe media kwihi. presence yi va strong yes so le hi ya kona le UCT eish yeah ya ku vuye ngine ni ri na xigangu leyi mina na swiboho swo tala ne leswi swi yelaka le a ri ve ku ve ri ku na xitarata xin'wana xo tsakisa a Cape Town Long Street
ya berish kahle nikombela kula yeti va yini mina xexo Langto hi wena. chavi experience ya hambi papa mi va hava ya chavisa ni Hayibo, awu na yona Google Maps ku cheka ku Long Street iko na Cape Town. yena yini ka Google Maps ya va ka wena nge ta timba vuya xitivela kwihi ya va ka timba Hayi, Maps ya koka swi tena Gaza boy. swa emchaleri Chavalala. Long Street ne yi endla katsongo a Valley ku na xitarata nga veri i Penelope Street Eish. so swiri loko ya val nakona management prison proposal ku loko ya val hatlela nakona yeah a Valley kule mara hi fanele loko tsane Loko loko va ka timbo wa gomba la. ya boy hela loko tiva xitara kancane uyavela ni yini la ya boy ne loko ni hi fika hi von'wa past 6 ne clean very la ka that street ku clean na madambu ka lexi n'wana xikungwana ku na tirest na swin'wanyana mahlweni ka inani se va ku hayi hala ku nandzihaku hi hala veri hi le Penelope Street ya ku jika ntsena ni twa n'wana ti wo ni endla patwini hayi wa hemba patwa xikwembu mina ti wo ni endla mina ni ri ni ku na hinda hala mazivu ku ni endla ha loko ni jika xitaratini va ku gaza ku bosho tele hi ndlela yin'wanyani ku tele ku na test yo banga music hala ku na yin'wani yi ba music hala ku na tavele ku xava nyama hala ku na tavele like it starata xitini ku na tavele hala na ku na tavele ku xava nyama ku na tavele patri ku ri za fika makumu yo Kana ndiya ne. he boti voneleni he boti loko ku ri wena voko rero hali man a ta ku na vuya guys Hayi le ra Marcel, that's one ri tumbeta. he boy na vuya sweswi loko ku wa jika u hlaya n'wana na vuya sweswi mara George anga ta lunga ku repeat ani i ri fana rhanga up and then ku easy ngopfu la ho mi chava fika ku u jika bo ina ndaza ku ri na HIV blind down liya hey lava hi tisirhelela ni say Ah, ma ti sirhelela yini. Ni xi vonile mutirhi kulobye xi vonile xina xifukwana xa blue n'wina. guys Cape Town dava hi ri kwenu n'wina Cape Town please tana mi ta hi vona cause me and loko u tshama hi view ne hi xeweti u ku na mbona ka YouTube mi le ximoyeni n'wina mi le ka general Yes. n'wina mi le ka a hi stwini u stwini a hi vulavuleni cause hi tele n'wina cause n'wi mi vona hina hi mi tivi nge fiki laha ka ku wena ku wacha wena Yeah. so please ti vona ka leswo ku okay u le Cape Town u le NWU u le Wits u le UP do that hi teleni ngumlava mali wa ku hi vona like we le Free State va commentini Va commentini. kahle swi ve kahle a ti mhaka to hi la ku voniwa humi la ku hita hi ta documenta leswi mi swi endlaka swo fambana na swa Vatsonga and what I like about the whole thing is that each and every invitation hi ownerini yeah hinkwato 3-4 leti hi nga invitiwa ka tona we're going to show up And one thing we should without a sponsor and one thing we should also take away, this is me being on a more serious note, ne? One thing we should take away from this tour is that iku vantshwa avati cukumetangi lava suka ndhavuko wa vona man twisisa and it shows because hi suka van'wana hi suka ka Malamulele ka ka Mbalati ka khakhala sikwihi a Giyani ne but loko hi fika haleni hi fike hi joina ti society letiwa swi endla ku hi tsunuka ku ha ri Matsonga man twisisa hi nga fiki hi rivala loko nhlangano no ku boy loko show nigger and wa u nga ri so loko a u nga ri so loko suka le ka Gija Monday i fike i cinca Yeah. exactly mara in all honesty what I'm seeing at the university letingwat iku vantshwa they are still preserving ndhavuko wa vona man twisisa and for the fact ya ku va hi vitano or they are inviting us to their campuses i timhaka to va swi vona ku even the podcast itself it's about preserving culture so va lava ku ti affiliate or ku ti associate na vanhu lava va preserve ku ndhavuko wa Xitsonga man twisisa tiva debate o sungula ku vulavula swo swa mongo and sweswi vanhu na stress xa ku xilungu lexi vanhu ya twa xona nikisanani no no swi so a vet ne that day ne yeah va vulavula Xitsonga tsongi no please so a ni nga ta na mina hi swona nga tsumbisa mgobozi la hi swona nga tsumbisa mgobozi ona tsoko ya vet a va tsuma munghana wa mina okay ta you pick up na nkarhi lowa loko hi ta vets a ha ri kona mgobozi mara a nga yangi a dya xilungu i xitwini xa Mchavalala but on a serious note ne
on a serious note it's kula ra mzafika mina ngumisi feel like ngari culture day I'm not sure lokuri alaka ngone loko mayaduna xikolo aba endla swa the culture na yeah so mita sifila ku ri la hi le Vatsongeni yeah xilungu yes wala xivulavula xona xilungu xexa wongo come again come again Pardon me. I beg your pardon. Xexile kule ngona hina xexe mfo come again Tana futhi ne. Pera hina to xexo pardon me hina to ku pardon vito ra munhu Pardon. Yale ya mavito. Also the toilet that I too ta September tita ba tihlangane na ndavuko wa hina so it's going to match ahle ngopfu vana vangani tita va khi ndavuko mentani A swi nga lavi as crew hi famba hi mbalenyana ndhavuko. Mina na ri busy na ku lunghisa hembe ya kona. mina ni ya sungula vetse hinkwato tithon ta va ni khome xibelani ta va ni khi ni cinca hi Ngati o swi lavi hi mecha hembe na roko sweswi vongo hembe na roko. mara ho kombela ai ali ne hlayisa culture mara Jojo xibelani u nga mbali mfu na ku sta was large Swi ta ina mathanga kahle. matibala ku Gaza boxa. Gaza boxa. Chavalala ai matanga guys Loko hi ta gaza boxa inzwela ku Jojo ina mathanga kahle. Jojo ina visutisa. simkata munhu u ta expose hi yexe munhu Jojo Gaza boxa. u ta pfinyiwa ngwana mani u ta pfinyiwa utsamora u rhamba vanhu endhawini wa wena fuka va nge va sweka leswi na ku lawani va pfula va dya mara ne esinjale mi vula mhaka yin'wana ya kahle ngopfu yo hi September hi teka hi celebrate ndhavuko so leta tin'wana timbirhi ta August ne ta va ka celebrate vavasati i n'hweti ya n'we hali mapenga sweswo hi nge swi cinci mara Happy Women's Day. Happy Women's Day. Loko hi xuta namuntlha ku ri Women's Day ku loko ya huma ku ta nga ri Women's Day. ya na mina ni kombe ku vula Kateko happy women's day tsizim Kateko happy women's day na Pastor D happy women's day Namna kun'wana rivele nkata yesu na baby ya loko ni humana ni na ku nxavela ka something munhu Mina ngi ti Ferrero Rocher. namna kombela ku byela un'wana ku ne tidya wena namna ni kombela ku hindisa rungula baby happy women's day xi na vusati ngoxi lexi okay guys reminder them it's 16 ita va hi ri Wits University Weekend le. weekend lewa Saturday leyi ya ka yona and then hi 23 ita va hi ri NWU approach and then hi ti 6 ta September. UP komisani ta ka ku hisa okay hi ti 20 so ta ka karikiro nzer Ai, mbali. ai mbali a Cape Town mara And- Loko tu ngivona Gaza boxa. and Phela sweswi ani aka ha titimeli ngopfu matimandla hi nga ri se matama hisa. A nga hluvuleli na tibox. 16 August 2025 kuna sita ku dingwa dita hi wena after 10 years ditonga ri vikile mi nga ta ma yimela Wits 2045 a va tangi so 16 August 2025 thank you Yeah. 25 6 September 2025 20 September 2025 20 September or 22. 20 September 2025 22. loko 20 years. wo ta 22 ta ku maika hi vuya ta uma khe hi vuya and Okay. also guys mi nga rivali merchandise ya hina ha yi xavisa as what n'winyi wa ndyangu va kha va hi byela loko hi sungula ku swikipa swa hina a swi chipe ku dlaya it's 260 rand and then my jersey is 360 rand ha delivera a Gauteng mahara mara outside Gauteng it's 100 rand on top loko mi lava ku order tihlanganiseni na n'winyi wa ndyangu ku nga Jojo a ta kota ku mi endlela merchandise ya hina i quality ku dlaya danko Eta mvona ka ti tour. Hi le ka general talk la hi ri hi sweswo